Modi Mamadou Siré Ndioum mi salmini on. En salmitike on. E nder ndi leydi Guinée ardiɓe ɓe dartini golle pelle politique timmuɗe 28 woodi kadi pelle hollaɗe yo ɗe fewnito golle majje ɗe woodi kadi pelle tawoje ɗe fusama few onon ko honno yirɗon o alhaali e nder nde fedde mo société civile. Haray on évaluation ɗon minen min yiyaali ella e makko no wawi wallude e parti politique ji ɗin e ɓurtugol moƴƴintingol piiji ɗin no haaniri noon fiyo golle ɗe yaaru no haaniri noon e nder partiji ɗin. Joni noon Seydi Ndioum ɗe pelle politique tawoje golle majje darnama walla pelle tawoje fusama ɓe holli kamɓe ko jaggu tan ɓe holla ko horeɓe leydi ndi ko waɗiri ɗum ko gam dartingol golle maɓɓe ɓayti e bi'ol maɓɓe kamɓe horeɓe leydi ndi hino faala yo général Mamady Doumbouya laato candidat jo o wona horejo leydi Guinée. Eyi ko non woniri kono si on daari ko ɓeynata kon charte de parti politique on daari golle ko MATD on waɗi kon on taway e tooñe alaa e muɗum par ce que so on daari wi'aaɓe ɓen suspendama so yurnike on taway ɓe holli ella ko waɗi kon haa ɓe suspandi ɓe darni fii ɓen ɗon. Donc haray ko min mi wiyata ɗo parti politique ɗiɗin ko yo ɓe waɗu golle ɗen no ɓe wiira noon yo ɓe waɗu si tawi tooñe waɗi e mum population on fof no renti population on fof no anndi on calcule parti politique ɗiɗin e ɓe wadde golleji ɓuy kono hano lagine ɗo hari haa hannde menen o évaluation ɗo waɗaali minen meɗen faalano yo ɓe ƴettu o évaluation ɗo ɓe waɗa une occasion ci waawgol fewnugol golle ɗen e hara na wonɗo yaltata inna kañum ko président parti politique imo mari parti politique harale toon calcule on ndaara e tawon hay ko wiyete siége kon o mara ina fi noon innugol imo mari yimɓe ko gasata landitorede parti politique ko. Sen ƴetti wono waɗe pelle politique ɗiɗi andaɗe sanne wono RPC Arc-en-Ciel ɗen andi ko fedde politique Alpha Condé arde ha wurinna heeɓi laamu e nder ndi leydi Guinée. Sen ƴetti kadi UFR fedde politique Sidia Touré ko fedde politique mawde ɗen fof dartinama e yiyango moɗon onon kuuɗe politique ala hen ɗen pelle ɗon ɗe ɓooyi e nder dawro Guinée tawata kanje ha hande ɗe teddina ɗe wawani teddinde saria. Ɗon anndi innugol parti ko njano wona innugol parti on no teddinde sare parti ko on janɗi o ko on janɗi si tawi a teddinaali saria ko woni kon e nder parti ma on ma won ɗon hakkunde ma e laamu ngun haray holla ko a parti njano si tawi woni mi ƴetta exemple gooto hannde ko ngu laamu ɗo fewndi ɓe noddiiɓe tawi ɓe waawaali immade hay ara jooɗo yewtida e maɓɓe holla ɓe kamɓe golle maɓɓe ɗen koye hoore goonga ɓe woni aray ɗum ɗon no metti ñaawde seeɗa. On inni si ɓe noddama hiɓe haani arde woɓɓe maɓɓe holli kamɓe hay ardiɓe ndi leydi tigi kamɓe tigi wona e laawol saria ɓe rewri ha ɓe laami hande ndi leydi Guinée awa ɓe wawa dartinde golle fedde politique tawore koye saria nde rewri nde darna nde sosa nde joƴƴina nde sinca. Ko non woniri on anndi ɓe inni wo haala koye hoore goɗɗo weli hannde nde fedde laaminde men ɗo ko o parti mo ɓe suspandi wonno wiyeteɗo RPD kon ɗon laaminomen ado ɓen ɗon arde ɓen ɗon kadi hari no tooñude no wadde piiji ko tawata naɓiranaali men affaire politique on yeeso wano innugol lanɗo on kanko tumpre wawata laamaade ari haa ɗo yimɓe wara o yahi 3e mandat o wakkili conservugol laamu makko ngun yimɓe population makko on ware. Ɓe ardiɓe Guinée ɓe holli nde hitande kaɗo wona hitande suɓugoji tawata référendum waɗay hino woodi kadi suɓugoji habbaɗi so hawri noon ɗe pelle politique dartinama beele ɗum addata ŋakkere ko fati e démocratie e nder ndi leydi. No tamƴini dartingol ɗe fedde politique ɗiɗi ɗo wano UFR e RPD innaali ɓe tawetake ko ɓe wi'i ɓe suspandiɓe ɓe darniɓe mi tamƴini si a inni a darni goɗɗo haray no woodi ko landiɗamo yo waɗu piyo o fuɗɗito piyo on yahudu donc ko joni noon ko est ce que haray ɓen wiyaɓe ɗon yo daro ko ɓe prêt e waɗugo condition ji ɗi ɓe wi'a ɗin piyo ɓe wawa continude on anndi wiwgol darni e wiwgol itti on ti few wona gootum ɓe innaali ɓe itti ɓe few ka affaire politique ko ɓeyni ɓe darni golle maɓɓe ɗen joni koyo ɓe ndaaru noon ko honɗum waɗi haa ɓe darni golle maɓɓe ɗen ɓe régla ɗum ɗon ɓe wawa continude
ɗum ɗo tamjini si tawi woni ko yo ɓuttu heɓo e leydi ndin ko ma respecta min teddina ko wiyete comme principe démocratique ɗum ko sariyaji démocratie ɗum ko sariyaji démocratie ɗin ɓe acca kala haanuɗo yaltingol candidat fii laamu ngun o yaltina candidat jo makko on yahe élection ɗum ɗon ɓurtay kadi ɓeydude ɓutto e leydi ndi. Mamadou Siré Ndioum mi yetti on sanne, on jarama. On jarama, mi weltanike on.